Urukiko rw'ikirenga muri Kenya rwemeje intsinzi ya William Ruto mu matora y'umukuru w'igihugu. Nyuma yuko uwo bari bahanganye Raila Odinga aruregeye asaba ko rutakwemera ibyatangajwe na Komisiyo y'amatora. Mbere yuko urukiko rufata umwanzuro ku cyumweru, William Ruto yagaragaye mu ruhame avuga ko azubaha icyo urukiko ruzemeza. And it is very important even as we begin. Ni by'ingenzi cyane dutangiye urugendo nk'igihugu twemeranywa ko Kenya igiye kuba igihugu kigendera ku mategeko. Tuzubaha icyemezo cy'urukiko kuko turi igihugu kigendera ku mategeko kandi mu nzego zose. Ubu nibwo buryo bwonyine buzatuma dukomeza kuba igihugu kigendera kuri demokarasi, nibwo buryo bwonyine buzatuma tuguma kuba igihugu cyubaha itegeko nshinga, kandi nibwo buryo bwonyine buzatuma abanyakenya bakomeza kureshya. Komisiyo y'amatora yari yatangaje ko William Ruto yatsinze amatora n'amajwi 50.49% mu gihe Odinga yabonye 48.85% amajwi yegeranye cyane. Kwegerana cyane kw'aya majwi kwatumye abasesenguzi benshi bumvikana bavuga ko Odinga afite uburenganzira bwo gutanga ikirego mu rukiko, mu gihe afite ugushidikanya ko atari we ahubwo waba watsinze. Ibi bigashimangirwa cyane nuko yari ashyigikiwe na Perezida Uhuru Kenyatta ucyuye igihe ibyamwongereraga amahirwe ko ari we utsinze bitaba bitangaje. Uyu munsi kuwa mbere rero urukiko rwemeje ko William Ruto ari we watsinze amatora. Kubera iyo mpamvu turahamya amajwi y'uwatsinze nk'uko yari yatangajwe mbere. Amajwi ya Perezida watowe afite agaciro nk'uko biteganywa n'ingingo y'143 yo mu itegeko nshinga. Iki nicyo cyemezo cy'urukiko. That is the judgment of the court. Raila Odinga yahise yandika kuri Twitter ko yemeye icyemezo cy'urukiko nubwo bitamushimishije. Biteganijwe ko William Ruto azarahira mu cyumweru gitaha. Nubwo umunsi nyirizina w'amatora wagenze neza, ntibyabujije ko hari abagaragaye bigaragambya nyuma yaho bitangarijwe ko Ruto ari we ushobora kuzaba perezida wa Kenya. Ibi byateje icyoba mu batari bake bumvaga ko hashobora kwaduka imvururu zimaze kumenyerwa muri Kenya nyuma y'amatora nk'ayaguyemo abagera ku 200 muri 2007. Abacamanza bari bamaze hafi by'imweru bibiri bari gukurikirana ikirego cya Odinga, ari nako basubira mu majwi yabaruwe ngo harebwe ko ikirego cya Raila Odinga gifite ishingiro. Muri 2017 Odinga yanze ibyavuye mu matora, urukiko rutegeka ko asubirwamo, nabwo ariko ntibyamuhira aratsindwa. Mbere gato yuko urukiko rutangaza umwanzuro warwo, impande zombi haba urwa Raila Odinga na William Ruto zari zavuze ko zizubaha umwanzuro uzatangazwa n'urukiko. Mu gihe abanyakenya bari bategereje ibitangazwa n'urukiko, ejo ku cyumweru mu murwa mukuru wa Kenya Nairobi amaduka yari yiriwe afunze, ahubwo hagaragara abapolisi mu mihanda. Urukiko rumaze gushimangira ibyatangajwe na Komisiyo y'amatora, Ruto yavuze ko aramburiye ikiganza cy'ubuvandimwe abo bari bahanganye mu matora n'abari babashyigikiye. Ruto yumvikanishije ko abo bari bahanganye atari abanzi, ko ahubwo bose ari abanyakenya. Benshi mu banyakenya bahise bajya mu mihanda bumvikana bavuga ko bizeye ko ari uko bizajya bihora bigenda, cyane cyane mu karere ka Rift Valley akomokamo, aho abaturage bishimiye intsinzi ye bazunguza ibyapa byanditseho ko Ruto ari perezida wa gatanu wa Kenya, bityo bashima Imana. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.